Kinong penyai ke Christian Opo Primary School kemudian hasilong Thad Hari Boy. Henne ke sengi ke khat khandai terik unaitung kila sedang ke jing rakhe halor ke jing dap ba arsan snem jong ke school ke bala seng de ke snong Thad haring kat bat ki kinhun balang ke bodon ha ke snong. Lasdang ke ni ke jing rakhe Silver Jubilee ne ke jing dap arsan snem jong ke school de ke jing don lang ba Charles Marngar MDC ke Mahoti bolong kum ukong san ba Esmo Long Range Forest Officer Social Forestry umsning Kiriurang ba kinohikai lambat kilong kemilong pa na katega sinong. Ubay ubutreshitom ubay ramar kliang bat ubay esha na katagadaw na ubay tang iknyang ibaril unray haka ayom kabakidey bansyong kiyo bilong gibreo gibastan kenmao pide banlay show the queue pilay show the queue lada pijay pada lay show the queue timday balong gibajay pada lay sha of the queue me ubajay pada prakhat ye galanti ga jo bat punong stan kata gade kan nuksa ga bang kwa penyalami fi ikhap ki baret ikhna school nagam da ga jingem ga jongti ba punang ya syukrang ha ga jing pune for bat batip bagni school ga da arsan snem kan sedap arsan snem house nem banwan nado la seng ye kan nado snem ka kendai spa kendai bukan itip bagi jingya ini arsan snem dum ni betul banganut banong ba arsan snem ta di mat yang dijengnya hidon di up and down hal dijengnya lebih juga skor berjumpa lagi ayu ilmuai boleh bilam pada ni skor berjumpa kaya syukrang ini bagai santi berjumpa kaya lam yang skor berjumpa dalam kata ini ayu boleh ini pak arbukan senam kedai kerja kelas samla skor berjumpa kelas bereu kelas samla kelas puluh paham tak baru di paiknat bagi senat ye gari school ke jong bat ngene kan long kun ta bat balo di kwa banwan ban pulih ni namar ke jong